Perkonarodong Monoram Poro Baksa Parses Denhasar Busumutari Sai. Team number 4 Monoram Poro Baksa Agarkonar Parses Denhasar Busumutari Sai. Kita mana giliran? Next bout Keulang Sat Busumutari Sai Agarkonar giliran Parses Onukul Busumutari Sai. Kita menjadi tiga angka kalian sahabat. Next bout. Aku kena giliran Keulang Sat Busumutari Sai Parses Onukul Busumutari. Kita mana giliran? Senang malah bukan bisa ini. Kilo kapan saya na? Dengan hasil asli Monoram Pora Baksa Pasar Dehasar Busumutari Sai. Kita mana kita sulit. Dania port number 5 Keulang Sat Busumutari.
là xong rồi phải lên đi. Gong kure. Kure. Gong. Gong kure. After this round, we are going to starting Sirang Narjari Vishwanath versus Arjun Sutradhar Sirang Matha. Sirang Narjari Vishwanath Agarkhona versus Arjun Sutradhar Sirang Mathakhona. Please get ready after this round. Sirang Narjari Vishwanath Sirang Narjari Vishwanath Agarkhona versus Arjun Sutradhar Sirang Mathakhona. Please get ready after this round.
Matra Derasat. Bitamana gelegan. Next already. Dajeng hasil kasindong 13 number Bao Roton Boro Dominic Boro Kokazar Binu now gelegan Seiteram Wari Sai Toren Boro Baksa next ready Tahu sih warna itu ukurannya. Nggak tahu sih warna. Jadi mobil lasnya. Agokona gelegan Orjun Sutru Dor Siram Matakona gelegan 15 number Bao Lirfane Jendang Samsaran Najari Bisnath Orjun Sutru Dor Siram Next gelegan 16 number Bao Promesori Kosari Odalguri Agokona gelegan Bine Egan gelegan Deepak Singh Sonetpur Pitamana
Dan kusik. Akhirnya nak kami cakap ni apa? Aja ada. साड़ीको बोल गर सर Promissory Kosari Odalguri versus Dipok Singh. Kita mana gelegan? Kita mau kembali ke sana kalau nak. Agor kono gelegan. Promissory Kosari Odalguri Dipok Singh Sonetpur. Kita mana gelegan? Line number 5 Seligasino Ranjan Boro Odalguri versus Vinod Masahari Sirang. Kita menang Seligasino.
Boys sebenarnya ulang gelegan, boys perni 51 to 54 kids ini. 51 to 54 kids ini, boys. Give it, hand bout. Ini Busumutari Kokrajhar versus Biswajit Busumutari Biswanath. Kita menang gelegan. Next round disampaikan kalau nak kabar. Wow. Gila na mo, mas lah. Line number 5 Siliga Sindong, Evangele Khambai.